Abayoburayo 11:6. Ndio maana Waebrania 11:6 aranditse ngo uwizera Imana kunaandikiwa kwamba yule ambaye atamwamini akwiye kwiringira yuko iriho, ni lazima aamini kwamba Mungu yuko, ikazagarurira abayishaka, na ataweza kupatia zawadi wale ambao wanampenda. Kwizera niyo nzira agakiza kacu kazanyura. Kuamini ndiyo njia ambayo tutaipata ndani wokovu. Imana nizaduhora ibyaha twakoze. Mungu hata tuwazibu sababu ya dhambi ambazo nubwo byaba bimeze kurutukwa ni dhambi ambazo zitakuwa ni nyingi, ntabwo ari byo tuzazira, lakini Mungu hata tuwazibu sababu ya dhambi tuzazira kuko twanze kwizera imbaraga y'Umuntu. Mungu atatuangamiza sababu tumekataa kumwamini. Kwizera tubikora ku jambo ryayo, kuamini tunaiondoa katika neno la Mungu, kwihana tubihabwa nawe, kutubu Mungu ndiye anatupatia hiyo neema, kubabarirwa tubihabwa nawe, kusamehewa inatoka kwa Mungu. Cyatubuza kujya mu ijuru, basi kile ambacho kinaweza kutuzuia kwenda mbinguni, kumbi Imana ni iki?